Ahee, namukela nakambe ka Masaxi Xitsonga Analyst Channel. Yeah, of course, namuntlha hi ta hi kha hi lwa ku hayi Tinkuzi ta tihlanganile, Belly Mayengani the president and Mr. Post. Yeah, mi nga ma tsundzuka previously loko ti hlangana tingwenya a ti ri le nkosini wa tatana mathebula hi nga ha tsundzuka sweswo, mara hayi no ku se ku hlangana loko se ka tala. Yeah, so 3 days ago, as you can see, the FK one the president fika ikombisa ku Davuka Construction presents unveiling ceremony. Mashona lava nga ta kha yi feature na Belly Mayengani, as we can see there. Oh, swi vonile, of course, and then I was like, oh, all right, sure. Then however, ku ve ku tlhe ku va na yin'wana post, of course, leyi nga fa endliwa hi Mr. Post, leswi nga swi endla ku ndzeni la video. Yeah, la Mr. Post nga fa titsala loko vanhu va na mali mi nga xisiwi. A hi hlanganini kona, and then nakona ha swi vona ku Mr. Post direct the exact same event ya Davuka Construction present, as you can see there, at 6th August, unveiling ceremony, of course. Sweswo, as you can see there, the details ve ri le ku Merwe aka vejula ntiko le kwini, zamini ku cheka ka Google Maps ntiko le kwini, ndhawu leyi mi ku tiva ku mi nga vula ku le kwini. So ti kha hlangane kambe tingwenya. So of course ka case yo fana leyi ni rhandza ku va ni vutisa ku n'wina loko mo ya da a mi ta ku mi yise ngopfu mani, Belly Mayengani the president or Mr. Post? A yi sukela ka ti-comments na ku vona ku mi nga na influence ngopfu. Swi ni tsakisa ngopfu va ni cheka these things. Loko a mo ya ka this event a mi ta yise Mr. Post or a mi ta yise Belly Mayengani, or n'wina mi ya ku mi yise Mr. Post or mi yise Belly Mayengani? A yi suki.